Di Hawaii, gumising ng maaga, bitbit ang pangarap sa bag. Sakay sa bus, sa gitna ng ulan o init ng araw. May ngiti sa labi, kahit pagod ang katawan. Para sa pamilya, lahat ay kakayanin. Di Hawaii, tugot pawis sa bawat ngiti, pitok ng puso para sa pangarap, tagumpay sa bawat habang. Kahit malayo sa bayang mahal, dito ako patuloy na lumalaban. Di Hawaii, kwento ng bawat huwan. Aloha! Ayan, kumusta kayo kabiyag? Ayan, nabayagin nga hanting nag-live maning kabiyag. So, dati man itang may makipag-andingay manin. Kadating live stream tayo, umay tayo mang parparagsak, umay tayo ag-shout out. Ken umay makikumusta kada kayo amin kabiyag. Ayan, sakbay man ti amin kabiyag. Intay man pela pumatukar deti may isang music video tayo kabiyag. Kaya, dito yun Biag ti Hawaii. Biag ti Hawaii, gumising ng maaga, bitbit ang pangarap sa bag. Sakay sa bus, sa gitna ng ulan o init ng araw. May ngiti sa labi, kahit pagod ang katawan. Para sa pamilya, lahat ay kakayanin. Di Hawaii, tugot pawis sa bawat ngiti, pitok ng puso para sa pangarap, tagumpay sa bawat habang. Kahit malayo sa bayang mahal, dito ako patuloy na lumalaban. Di Hawaii, kwento ng bawat huwan. Ayan, shout out kay ni Remy Logan. Happy watching from Kalihi. Kaigan mula sa iba't ibang isla, ngiti at tulong. Ayan, thank you so much Remy. Sa pagitan ng trabaho at tanaw Tuyayang, Tuyoyong, Harang, Dan. Waikiki hanggang mauna kaya Di Hawaii, sa gitna ng banyagang mundo, may puso pa ring Pilipino. Di Hawaii, tugot pawis sa bawat ngiti, tipok ng puso para sa pangarap, tagumpay sa bawat hakbang. Kahit malayo sa bayang mahal, dito ako patuloy na lumalaban. Di Hawaii, kwento ng bawat huwan. Ayan, shout out kay ni Sis Rivera. Hi kabiyag, kunana. Ayan, shout out. Thank you so much, Sis. Mumulila, tingin sa bituin, alaala ng pamilya. Pero sa hangin ng Hawaii, Tuyoyong. Ayan, di nagbubuya iti YouTube channel tayo. Dani Tuyoyong kabiyag. Di Hawaii, bawat araw ay panibagong awit. Dala ko'y dangal ng Pilipino, kahit sa hantaas loob, kahit malayo sa bayang mahal. Dito Sis Rivera. Ayan, thank you so much. Kasama dabo ni Wilma Simbre Blanca Flor. Blessed day kabiyag kunana. Thank you so much. Kasama namin Yumelia Marcelino. Ayan, thank you so much. Ayan, dito po iti background music tayo. Ayan, pakapsutin tayo. Ayan. Okay. Dito po. Ayan, imbag nga aldaw tayo amin. Isot music background tayo dito. Marites sa Daguio, Kalawagan. Ayan, shout out kanya yo. Thank you so much for coming.
Ni Rhea Pinky Pere Malanso, shout out. Kabiyag, watching from San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Gina Thailand Pascua, happy watching from Francisco Dingras. Ni Rosita Kagawan, Alcos, shout out kabiyag from San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Carl Hayson Udasnava, Tangonan, from Claveria. Ni John Christian Rivera, pa-shout out from Campo Santo. Batak City, Aglipay. Kunana, ay, di kita taga-Aglipay kabiyag. Ayan, ni Sunny Jess Tolentino Agpasa, pa-shout out kabiyag. Kunana, yan, shout out kanyang amin. Ni Jaime Hulipas, watching from Maria Aurora, hello kabiyag. Kunana, ayan. Thank you so much. Like and share po natin ang ating live. Ayan. Ngiti at tulong kahit walang kapalit pa. Sa pagitan ng trabaho at tanawin na magagaganda, Waikiki hanggang mauna kea. Ayan. Okay. Sakbay man ti aming kabiyag. Agbirbirok kayo kadi iti trabaho. Ayan. Naeko na eh. Agbirbiro kayo kaditi trabaho kabiyag. Ayan, ti commercial building maintenance. Yat agsapsapol dati mayat nga trabaho full-time ken part-time. Kanayon na pa yan ti kumpleto nga benepisyo. Kabiyag di agsapsapol iti hanaluluhaway ti trabaho. Ag-apply tayo laing ti commercial building maintenance. Iti starting ti sweldo na apo kabiyag ket $16. Depende no napindas ti experience mo kabiyag. Nangat nga to no kwa iti starting sweldo kabiyag. Agpangato depende ti experience iti panagtrabaho kunana. Oras ti panagrugi ti trabaho ket 6:30 ti bigat agingga iti alas 3 iti malem. Ayan. No kayat nyo, ag-overtime, mabalinpay kabiyag. Overtime na dito nga pag-ubraan. No interesado kayo, tumawag kayo, laeng, jay, opisina da, iti da ito yung numero, 808-845-1955. 845-1955. Ayan, dito po iti commercial building maintenance. Okay. Kung kayo ag-applyan kabiyag. Julian Medina watching from downtown. Ayan, shoutout kanyang Julian Medina. Ni Reynalyn Agbayani, kuya pa shoutout watching from Guam, USA. Ni John Christian Rivera, ayan pa shoutout. Ayan, sa akin na lang biyag kalugong hahaha. Oo, pag makaalat kay ton. Ni Anthony Baking, shout out bro kabiyag watching from Sinait, Ilocos Sur. Ni Rasay Peter, shout out from Sarat, Ilocos Norte, Barangay 9. Ni EVPC, hello kabiyag from Pasugin, Ilocos Norte. Ni Violeta Gaspar Coloma, hello kabiyag pa shout out from Katuging, San Nicolas, Madamati Ubrami, Baduya. Apo, nag-iimas dito Baduyan kabiyag. Mangtid kay man ta Baduya yun lang. Niyong May, hello kabiyag ni Imbag nga agsapa coming from Lods, God bless. Mi Lods, God bless po, shout out man kuya. Ken pati jay anak ko dita ni Cesarina Ashley Asuncion, salamat. Ayan ni Yang Mai, ayan, apo dati birbirokin natin anak na diti islay ti Hawaii, amuyo apo ni Cesarina Ashley Asuncion, ayan. Nagdingdingig ka man balasang ko, kontakin ni mamang mo. Ayan. Ni Melody Ganitano, pa shout out from Sarat, Ilocos Norte. Kastamit ako dito gayem tayo ni Ed Templo from Representative District 30 in Kalihi. Shirley Ann Templo. Kuna na ni Ed Templo. Ayan, kabiyag. Ni Beth Gabriel, hi kabiyag, God bless, thank you Ate Beth Gabriel. Ni Ed Templo, aloha, watching from Kalihi, Honolulu, Hawaii. Ako na. Ni Violeta Gaspar Coloma, when kabiyag, umay kayon, ako nag-imasen. Deta ni yung mai.
Salamat kabiyag. O, di kita ada iti YouTube channel na. Shout out met, di kita agbibuya iti YouTube channel tayo. Ayan, maraming salamat. So, naka-live tayo iti YouTube channel. Kasama tayo iti Facebook page. Ni MJ Ajok Botoy Juan, watching from Mariquet, Solsona. Apo, dito yan. May yanagak ti Solsona kabiyag. Ulitek manen kabsat. Iti commercial building maintenance. Agsapsapul da timayat nga agtrabaho. Full-time ken part-time. Iti part-time da apo ket mabali ti pinangrugida ket bigat agingga iti alas 10 no saan alas 12 iti bigat met lang. Ayan, di kiti mayat nga ag-apply, di kiti agbirbirog iti trabaho ditoy Honolulu, Hawaii, part-time ken full-time. Tawagan laeng iti opisina iti commercial building maintenance. Dito nga numero 808-845-1955. Ayan, thank you. Pa-shout out bro kabiyag kunan Anthony Baking ni Linda Sagusyo watching from Kauai. Hello kabiyag. Ayan, hi. Kumusta kayo amin? Ni Antonia Vidanya de Guzman PM. Hello kabiyag. Ayan, nadami tapo ni Arlene Gonzales. Shout out from Davao City. Ni Metapos Ces Rivera pa shoutout man kabiyag. Ayan, shoutout kay ni Ces Rivera. Ayan, di kita ampay ni kastami tapo ni Wena Rasay iti YouTube. Ayan, shoutout kanyang Wena Rasay. Please like and share po natin ang ating live. Ayan mga kabiyag. Kasama tapo ni Charity Esta pa shoutout kabiyag. Madama over ko ita. Ayan, ganun ba? Ayan, kumusta ni Charity Esta. Okay. Ni MJ Achok Botoy Juan, umay kayon. Ate ko Edita Arcangel, Loymar Arcangel, Arcangel Noel, Angelito Arcangel, Gerald Arcangel, Kyron Mar Gabriel, Emerita Gabriel, Rico May Gabriel, Piolo Antonio Gabriel, taga-ano dito, Gabriel MJ. Thank you so much, Brother Ed Templo, for sharing. Ayan, maraming salamat everyone. Ayan, Rosalyn Madrid Kambang, hello kabiyag, shout out man tay kasin ko Noraline Arizabal, Nestor Arizabal, manang Sean Antonio ken manang Rizal Tangunan, dita Kauai, Hawaii, from Bacara, Ilocos Norte, kuya. Kunana, ayan, thank you so much. Ni Joel Ignacio watching from Kalayab, Lawag City, pa shout out boss. Ayan, ni Joel Ignacio. Ayan, shout out amin dita data Kalayab. Ayan, maraming salamat. Ni Rose Ann watching from Dingras kabiyag, shout out kabiyag. Di kita taga Dingras nita. Shout out kada kay amin. Kasta i-like and share tayo dito live tayo apo tapno at ado tayo dito nga agmamarites. Di kita agbirbirok iti trabaho, di kita amuyong agbirbirok iti trabaho, full time ken part time. Hintay lang ag-apply iti opisina iti commercial building maintenance. Dito nga numero, tawagan laeng 808-845-1955. Thank you. Shout out met ni Maki de la Cruz. Pa-shout out kabiyag, kumusta di kita'y basher mo kabiyag. Where's my phone? Awan, jak pa'y nakita ita. Awan pa'y di kita'y basher ko. Ni Belfranc Cabias. Ni Mimi. Pa-shout out man ken lakay ko, Idol, Ruel Valencia, kuna Mimi Badwa Valencia. Ayan, thank you so much. Ni Belfranc, shout out kabiyag, Triple J Farm Paway, kuna na. Ni Charity Esta, shout out mo man tay girlfriend ko kabiyag, ni Marquez Dagdagan Hazel. Ayan, kuna ni Charity Esta. Ni Rudy Martinez, watching kabiyag from San Juan, Solsona.
Ni Richard Carino watching from Tangid. Shoutout man apo. Kadagitay madamati panagubra iti barangay mi kabiyag apo. Detan. Shoutout kanya yung amin iti barangay the Richard Carino. Ayan. Ni Heralde ay Goralde Randy, pa-shoutout man. Dagitay kakabagyan ni dita Hawaii. Kumusta kayo amin dita watching from Burgos, Ilocos Norte. Ni Sarah G. Shout out man manong kabiyag. Watching here in Hong Kong. Proud Ilocana here kabiyag. Thank you so much. Wait lang ak. Kaigan mula sa iba't ibang isla, ngiti at tulong kahit walang kapalit pa. Sa pagitan ng trabaho at tanawin na magagaganda, Waikiki hanggang mauna kea Dirty Hawaii. Sa gitna ng banyagang mundo, may puso pa ring Pilipino. Dirty Hawaii. Tugot pawis sa bawat ngiti, ipok ng puso para sa pangarap. Ayan, I'm back. Ayan, maraming salamat everyone. Please like and share po ang ating live. Sonia Rosabella Macho, hello kabiyag, watching from Hawaii. Magustwak man day kinikinim kabiyag ti Hawaii. Ayan, thank you so much Rosabella Macho. Thank you. Ayan, abangan na naman yung mga panibagong kini po natin. Baka marami ka pang hindi napanood, Kabsat, kabiyag. Remelina Jackson, hello Kabsat. Ayan, ni Maki de la Cruz. Pa-shout out kabiyag, watching from San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Dumar Harley, ni Umadadon. Dumar Harley Biado. Sobnet, shout out idol from Narvacan, Ilocos Sur. Ang biyag kabiyag. Kunana. Ni Meta, Mrs. Anelang Hini. Assalamualaikum. Kunana, ti YouTube channel. Kasama daw ni Asel Ganitano Sambahon. Hello po sir, watching from Ilocos Norte. Ni Mrs. Anelang Hini. Hi, kunana. Thank you so much. LB Like, thank you. Para sa pamilya to. Ayan, maraming salamat everyone ha. Ayan, di kita buy-buy iti YouTube channel tayo. Thank you so much. Ni Jason Sunday. Ayan, shout out mo man. Dakam nga kalugaram dito Solso na kabiyag. Ayan, ni Jason Sunday. Ni Jason Domingo detoy. Ni Kasin. Ayan, Jason Sunday. Ni Jason Domingo dito, iti police dito eh. Kasin, sikat dita. Alan, shout out kuman amin dita si Choka sa Nicolasan, dita Solsuna. Itaak nga na iyanak. Ayan, shout out kada kay amin dita ka sa Nicolasan, Solsuna. Mariket no ka dita apo, si Choka sa Nicolasan no ka. Okay, shout out kada kay amin. Hello Mrs. Anela Naimi. Ayan, thank you so much for coming. Ni Rosabella Macho, shout out. Ayan, thank you so much. Ayan, oh. Ni Marisa Quick Agustin, quick. Hello kabiyag ti Hawaii, watching from Big Island. Wow, thank you so much, Marisa Quick Agustin. Friend Coffee Enjoy, thank you so much. Kasama daw po ni Sir Johnston Ortesa Corpus. Pa-shout out sir, kanana ni Sir Anton. Thank you so much Sir Anton for coming. Belated Happy Teacher's Day. Ha, mabanog bintak sa o kabiyag. Kaya, Mami Jules, aloha from Hawaii. Thank you so much for coming Mami Jules. Sakway man nga ituloy tayo amin. Di kita agbirbirog iti trabaho, iti commercial building maintenance, ket kasapulan iti mayat nga agtrabaho, full time ken part time. Iti part time kabiyag ket mangrugi iti alas 7 agingga iti alas 12 iti bigat. Kasami dapat iti full time mangrugi iti 6:30 agingga iti alas 3 iti malem.
Starting salary na apo ket $16 no napintas ti experience mo nangat nga to no kwa iti starting salary. Oras anan mabalin pa nga adda overtime na no kwa detoy kabiyag no talagang adu jay O'Brien maitet kanyayo ta overtime yo. So agubra kay no kwa iti Sabado kabiyag. Ayan, no interesado kayo, tumawag laing iti opisina. Dahito yung numero 808-845-1955. Ayan, iti commercial building maintenance at kasapulan iti trabaho. Hanlang nga trabaho iti masapol da kabiyag, agsapsapol da bay, no kayat yo iti agpadalos iti balay, agpadalos iti aribayan, agpa window cleaning iti opisina, agpadalos iti opisina, agpa-scrub iti restroom, agpa-strip and wax, amin nga trabaho mabalin nyo nga tawagan isudan no kayat yot agpa-obra. Mabalin da umay ita balayo for the estimate kabiyag. Okay? So, di kita mayat agpadalos kada agpa-yard, agpa-strip and wax, agpa-banet iti carpet. Ayan, inkay tawagan laing iti opisina iti commercial building maintenance 808-845-1955. Thank you so much Sir Anton for coming. Ayan, dati please friends support my channel kuna ni Mrs. Anela Naini. Ayan, thank you so much Anela Naini. Ayan, deta apo adda apo viewers tayo iti YouTube channel tayo. Di kita hampay nakasubscribe apo diti YouTube channel tayo, mabaling kayong subscribe. Ayan, makabuya kayo iti road trip iti Hawaii, road trip iti Ilocos Norte, Manila, La Union. Ayan, adda di kiti road trip tayo ken makadingig kayo di kiti agkakapintas nga Ilocano nga kankanta. Kay laing pasyaren iti YouTube channel tayo Biag ti Hawaii. Ayan, maraming salamat. Samit ni musika. Hello kabiyag ti Hawaii, agkid daw nakman. Kanta nga kaunig ti sinugat mo pagyamanan kabiyag ti Hawaii. Shout out La Union. Iti La Union. Jak amo nga kantahin deta sinamit ni musika. Kaunig ti sinugat mo. Apo nagunig deta nga Ilocanon. No kasunod kaunig deta sinugat mo, nagunig pa'y deta nga Ilocanon kabiyag. Wena Rasay, shout out kabiyag ti Hawaii. Kanan Wena Rasay. Maraming salamat everyone. Di kita po hampay nakasubscribe iti YouTube channel tayo. Please do subscribe my YouTube channel Biag ti Hawaii. Ayan. Di kita mayat nga na apo agtrabaho. Tawagan laing iti commercial building maintenance. Iti numero 808-845-1955. Ayan, di kita mayat nga agpadalos pay, agpadalos iti balay, agpadalos iti opisina, agpadalos iti aribayan, tawagan laing iti commercial building maintenance, iti numero 808-845-1955. Okay, tuloy-tuloy din shout-out kabiyag. Thank you so much for coming. Pero sa hangin ng Hawaii, naroon ang sigaw ng pag-asa. Yati Hawaii, bawat araw ay panibagong awit. Dala ko'y dangal ng Pilipinas. Request man kabiyag. Hawaiano, ana. Wena, ana request mo. Di kita mayat umakyat iti live tayo, mabaling kayo umakyat kabiyag, kaya. Balita. Iya to. Mila Daos watching from Kalihi, Honolulu, Biag ti Hawaii. Thank you so much for coming, Mila Daos. Ayan, like and share po natin ang ating live kabiyag. Like and share po natin. Ayan. Shout out tayo laing kabiyag. Gumising ng maaga, bitbit ang pangarap sa
Sakay sa bus sa gitna ng ulan. Yan. Share tayo, dito live tayo. Apo, share tayo. Like and share po natin. May ngiti sa labi. At dami tapo dito agbuy-buya iti YouTube tayo. Kabya, request man. Ano request mo, Wena? Lahat ay kakayanin. Yakti, Hawaii. Elias Evelyn Villanueva watching from Big Island. Oh, wow, thank you so much for coming. Ni Edgar Sopnet watching from San Jose, California, Kabyag. Ay, wow, thank you so much. Wow, di followers tayo iti Big Island ken California. Ayan, maraming salamat for coming. Patukar Muntulatan kuna na DJ title nan. Kaunig ti sinugat mo. Okay? Kaigan mula sa iba't ibang isla. Ngiti at tulong kahit walang kapalit pa. Sa pagitan ng trabaho at tanawin na magagaganda. Waikiki hanggang mauna kea Dirty Hawaii. Sa gitna ng banyagang mundo, may puso pa ring Pilipino. Dirty Hawaii. Biyagti Hawaiano ko na. Tugot pawis sa bawat ngiti. Request man, Biyagti Hawaiano. Para sa pangarap, tagumpay sa bawat hakbang. Kahit Kaunig ti sinugat mo. mayang mahal, dito ako patuloy na lumalaban. Dirty Hawaii, kwento ng Ang bawat tuwan. Patukar Muntulatan. Okay. Watching from Philippines ko na ni Rica May Gabriel. Thank you so much. Yun ang title, Biyagti Hawaii by Normi Cambiao. pero sa hangin ng Hawaii, naroon ang sigaw ng pag-asa. Dirty Hawaii. Bawat araw ay panibagong awit. Dala ko'y dangal ng Pilipino. Kahit sa hantaas loob, kahit malayo sa bayang mahal. Dito ako, patuloy na lumalaban. Dirty Hawaii, buhay ng bawat. Oh, Dirty Hawaii, buhay ko, laban ko, para sa pamilya to. Kamehameha schools, preschools, Aya, Desert Pico, Play. Okay, hindi mga roda ipatukar deti umuna pelang deti Biyagti Hawaiano. Ayan, requested by set ng requesten ni Samit ni Musika. Ayan. Ay kastoy ti panagbiag ni Apo. Oh, deta na po. Biyagti Hawaiano, dinggan yon. Di amuda nanam ay tibiyag mo. Di dalaam mo adumen a sakripisyo. Iti inaldaw gayem ko ang panagtrabaho. Iti binigat sa paenan tay bumangon. Agrubuat kan isaganam tay balon mo. No di ka makamaneho wenno awanan ka tay karro. Gamude mon tay bas para alas 5. Hello, love. Ayan, shoutout na kini uncle mo. Iso na anak ko ti Biyagti Hawaii kasi ni Papa.
Sina Agalod Od pa Yarsya, pa shout out sir dito Nueva Era. Kasama na po ni MJ Adjok Butoy Juan. Thank you so much. Kasi ni Papang Jack Amo. Jengski Lablo, shout out mga kabiyag. Aming relatives ko Jay Cagayan Valley. Ni Boss Hale, hello kabiyag. Pa shout out man ni Bakit ko. DJ Hai Lopez ni KRM Internet Radio 97.9 Radio Station Hawaii. Agyaman kabiyag. Welcome. Ni May Ikat Damgasen, pa-shout out naman kabiyag, watching from Kiamban, Sarangani Province, Mindanao. Mabuhay ka kabiyag, salamat kabiyag. Ni Sheena May Kurameng Garen, shout out kabiyag, all the way from Bangi, Ilocos Norte. Sa amin po ni Busali pa request, Ayat Tibalikbayan kabiyag, salamat. Sige. Castewayo, US, viewing from Wyoming, USA, Long of Buffalo Burger. Ayan, thank you so much Castewayo, iti YouTube channel. Mimi Burr, thank you so much. Ni Jay Damaso, shout out man kabiyag, 56 Baxil South, Lawag City. Ayan, thank you so much. Sending support. Ayan, maraming salamat Mimi Burr. Shout out to you Castewayo. Kawan na ba di kwarta? Bakit di ko nagkanga, nagpangas-pangas ka ba na nagpapalat Pilipinas ang itanta? Amuyip na sumsum mo, kalbo lakay. Lasto. Kumusta ka kabiyag? Sabay na naragsak yun na salon at kalatag na nayon sa kabila ng mga bad na basher. When Sheena May Kurameng, ayan, hayaan lang natin yung mga basher natin dyan. Ayan, hayaan na natin. Sila lang yung basher lang yan mga kabiyag. Hayaan na natin sila. Okay. Ni May Ikat Damgasen. Ana, dede may isang request sa kanta kabiyag. Pa-shoutout kabiyag sa mga relatives ko sa Katipunan, Sinait, Ilocos Sur. Perlita Juan, hello manin kabiyag from Marcos kabiyag. Ayan, thank you so much. 22 million in the house, mega love shout out. Ayan, digiti kasapulan apo iti trabaho diti isla iti Hawaii, iti commercial building maintenance, agsapsapol iti mayat nga agtrabaho, full time ken part time. Kanayo na pa rin iti kompleto nga benepisyo. Sweldo ket mangrugi iti $16. Agpangato depende iti experiensa iti panagtrabaho. Oras ti panangrugi ti trabaho ket 6:30 ti bigat agingga iti alas 3 ti malem. Lunes agingga iti Biyernes. No kayat yumet ag overtime at daapo available pay no kwa. No kayat yu pay ti part-time mangrugi iti bigat agingga iti tinga iti aldaw. Ayan. No interesado kayo apo ken kayat yo iti at pagsapulan na wenno the part-time na tawagan laing iti opisina iti numero 808-845-1955. Ayan. Tawagan lang iti opisina da 808-841-1955. Thank you. Ayan, hello kabiyag ni mga bigat mo. Kastamit kayo ka Gina Tobias, ni Micaela Cruz. Hello kabiyag, watching Hanalulo. Ayan, maraming salamat everyone. Digiti apo hampay nakabuya digiti ni kinni tayo. Agbuya kayo na po. Ado digiti upload tayo nga kinni ni kabiyag. Shout out kabiyag ko na ni Emerson Darang. Ayan, kumusta Emerson Darang. Gina Tobias, watching here in Abra kabiyag. Wow, Abra. Dito data Abra, shout out kita kay amin. Ayan, maraming salamat everyone.
Like and share po natin ating live. Ayan. Jane Rotone Arellano. Hello, sir. Hi. Kumusta kayo? I-like and share tayo. Dito i-live tayo. Tap na dito iti makaumay kabiyag. Kaya, ket iti building, iti commercial building maintenance. Ket agsapsapol da iti mayat ng trabaho. Ayan. Full-time ken part-time. No interesado kayo kabiyag, tawagan laing iti numero 808-845-1955. Thank you. Para sa pamilya to. Ayan, like and share tayo, dito live tayo kabiyag. Mabali nag-request kabiyag, when kabiyag ni Mari G. Sadaw. Hello sir, hi Mari G. Sadaw. Mabali nag-request, mabalin lata, Gina Tobias. Basta mayat. Sakay sa bus, sa gitna ng ulan o init ng araw. May ngiti sa labi, kahit pagod ang katawan. Para sa pamilya, lahat ay kakayanin. Yakti Hawaii. Tugot pawis sa bawat ngiti, tibok ng puso para sa pangarap. Tagumpay sa bawat habang, kahit malayo sa bayang mahal. Dito ako patuloy na lumalaban. Yakti Hawaii, Samit ni musika. kaigan mula sa iba't ibang isla. Ngiti at tulong kahit walang kapalit pa. Sa pagitan ng trabaho at tanawin. Thank you so much Samit ni musika. Ayan, maraming salamat everyone. Di kita adat kay YouTube channel tayo. Thank you so much ni Yan Trindade. Maraming salamat yan. Yun o yan. Kabiyag, Teman Siksika, sagot ko man ken DJ Jerry Asinto. Thank you. Boss Hali, ano di request mo itayen? Nalipat ako, napo na hindi tigasan man. Ano nga siksika kabiyag? Anti-Christian song? Sikawin o siksika? Sika. Kwento ng bawat buwan. Sika ba? Sika? Sika. Joey Mamanao. Ayat ti Balikbayan. Kabiyag, ayat ti Balikbayan. Tay request ko, sir, baka malipa. Ana di, napo. Maulaw akon, kabiyag. Ana di gijay request yun? Napo, maulaw ti Piek. Hanak no kag shout atin Balikbayan by Gerald Arellano. Okay? Iso ni Sinamit yung muna eh. Sinamit, ano tayo request mo? Iso ito muna. Balitalo man pelang apit, i-play tayo. Balikbayan by Gerald. Pa-shout out po sir from Cavite. Kaunig ti sinugat mo. Deta kaya, mapuunig ngamin ti kaunignan kabiyag kaya. Kaunig tibubon sinugat mo. Okay, di kita mayat nga ag-request ti kanta. Ilocano ama diti ma. Kaunig ti sinugat mo. Ayan, deto yun eh. Isunataking kanta deto yun know. Right? Okay, deto yung kabiyag. Ada kasana, ada ads na. Wait lang. Kanta ka pa'y kabiyag. Wen kabiyag, agkanta ak. Jenaline Mata na yung mga bigat kabiyag. Thank you so much. Ayan, te-request. Dito te-request mo. Kaunig, ti sinugat mo. Apo unay ngamin ti unig na nga talaga na ya. Umayen. Okay, para kanya yung amin kabiyag. Requested by Sinamit ni Musika. Hanak no ko nga ag-shoutout yung kabiyag ipakita klata nakapinda at tababa di kita yung nagnagan nyo nakapinda kabiyag. Umagaleme
panang lipat, mangipalagip inuulbud mo kanya. Ngamin tanem kun ken lagip, dagiti paspasamak ken aramin, nupay kas ang inka pamasakit, inibturak gasad napnuan pait. Numabalin adaywan na kuman, tanahunegen sugat nga hinubram, nautput puso nga nagay ayamam, arit kuntay basura api nanawam. Makasugat amin na balikas mo, apitem amin nga inaramid mo, dagiti sa nga inpalat mo, tantululwang manggibus tabiyag mo. Mangitundaken ka panang lipat, mangipalagip inuulbud mo kanya. Ngamin tanem kun ken lagip, dagiti paspasamak ken aramid, nupay kas ang inka pamasakit, inibturak gasad napnuan pait. Numabalin adaywan na kuman, tanahunegen sugat nga hinubram, nautput puso nga nagay ayamam, arit kuntay basura api nanawam. Makasugat amin na balikas mo, apitem amin nga inaramid mo, dagiti sa nga impalat mo, tantululwang manggibus tabiyag mo. Numabalin adaywan na kuman, tanahunegen sugat nga hinubram, nautput puso nga nagay ayamam, arit kuntay basura api nanawam. Makasugat
Ayan, dila po iti kanta nga napuluan, kaunig ti sinugat mo. Ayan, thank you so much sa Sinamit for requesting that song. Apo, napintas, naling pwede nagkanta kabiyag. Ayan, ituloy tayo, sakbay man ngayon tayo ituloy. Ayan, iti commercial building maintenance, kaya tagsapsapol da, iti mayat nga trabaho, full-time ken part-time, kanayon na pa yan, iti kompleto nga benepisyo. Sweldo ket mangrugi iti $16, at pangato depende iti experiensa. Ayan, oras iti panangrugi iti trabaho ket 6:30 ti bigat agingga iti alas 3 ti malem, Lunes agingga iti Biyernes. No kayat yung overtime available pa kabiyag. Ayan, no interesado kayo, tumawag kayo laing iti opisina da iti daytoy nga numero 808-845-1955. 808-845-1955. Ayan, tawagan lang iti opisina, iti commercial building maintenance. Ayan, thank you kabiyag. Ayan, intay man pa'y pumatukar iti may isang request, iti may isang gayem tayo. Ayan, dito iti napuluan, ayat ti balikbayan. Ayan, para kanya yung aming kabiyag. Agawid akiti Pilipinas, inatagbirog iti asawat, nagrigat enti baro abaak, nagaduman Palsigayem dati kabiyag. Okay, sumala tamayat nga sumala. Wenno tay de siya mang lukloko, balasang away ti kay kayat ko, oray man napugot no nadungo. Adtoy ti ayat ti balikbayan, naanos napudnuken manakman, nudulyar man awan ti problema, agpaway kan tupay kunaman. Agaplikaren dagiti mayat, mabalin at tauray nalaad, basta man napudno nga agayat, katakunay na ititong palbyag, jak kayat tay agat sinuso, wenno tay de siya mang lukloko, balasang away ti kay kayat ko. Ayan, ni Janet Omay. Good morning, Janet Omay. Thank you for coming. Ayan, sumala tamayat nga sumala. Naanos napudnuken manakman, nudulyar man awan ti problema, agpaway kan tupay kunaman. Palsigayan dati apo. Okay, may kayo sa sala tayo. Okay, ipaabot tayo iti 100 reaction na the 93 reaction tayong kabiyag. Agtoy ti ayat ti balikbayan, naanos napudnuken manakman, nudulyar man awan ti problema, agpaway kan tupay kunaman. Musta kabiyag? Okay lang kabiyag, okay lang. Ayat ti balikbayan, naanos Kumintag tayo. manakman, Greta Andang. Good morning, good afternoon kabiyag. Watching. agpaway kan tupay Greta, maraming salamat Greta. kunaman, agpaway kan tupay kunaman. Ayan, maraming salamat Greta. Greta, sika dati amam mo ni ading ko aya. Ni Joan Marinas, musta You know, angkel? everybody's familiar with the wooden plaque. Musta angkel ko na ni Joan Marinas. Angkel naknukwa. Ubing nakpay. Ni Joan, musta? Ni Maribeth Corpus Tolentino. Hello kabiyag. Hi, kumusta kayo? Amin. Ana di kita request yo pa yung dadumang kabiyag. You are welcome, kabiyag. Ayan, thank you so much. Di Panda, hello kabiyag. Ni Di Panda, datoy manen kabiyag. Ayan, maraming salamat.
Ni Greta Andam. Si kadete ama mo ni ading ko, Greta Andam. Iti kamit lahaway. Ayan, thank you so much, Dipanda, for coming. Yakti Hawaii. Okay, hindi mga rod kumanta. Ayan. Adela Orian, kumusta sir? Nalpas trabaho? Wen, ngem, dandanita man mapanje, part-time tayon kabiyag. Aloha kabiyag, aloha Dipanda, thank you for coming. Kaigan mula sa iba't ibang isla, ngiti at tulong kahit walang kapalit pa. Anat nagan na kabiyag? Pagkita ng trabaho at tanawin na Ngimadakat to'y Hawaii, Greta. Adda nga min nang iba ka kanya kidi agpapaayam ka, suportarang ka kunana, diya ka mo adda nang iba ka kanya kidi. Magkamag-anak tayo, Uncle Joan Marinas. Ayan, ganun ba? Pasensya na po. Wen kabiyag. Location mo, amamong ni Suset. Kasta tibiyag dito Hawaii kabiyag. Wen nga rod, Adela, Orian. Talaga. Aya, o. Hindi man nag-part-time eh, di ba? Biyag ti Hawaii. Bawat araw ay panibagong awit, dala ko'y dangal ng Pilipino. Kahit sa hantaas loob, kahit malayo sa bayang mahal. Dito yak babits kabiyag. Oh, ganun ba? Maraming salamat Greta ha sa pagbisita sa ating live. Okay, sakbay nga dadalitin kami nag-NT live tayo ng kabiyag kita mga anak mamit iti may isang sonata para kada kay amin. Ayan. Ayun, deta apo iti music video tayo kabiyag. Biyag ti Hawaii. Okay, padasin tayo mamit ti kumanta kabiyag ya. Para kanya yung amin deto eh. Pare TV. Thank you so much for coming. Oh, para kanya yun, sagutan kayo iti may isang Ilocano song. Thank you, Joan. Lipatin kan tigunakngem saan Tana irwa mag-ayat na isang sangayan Ayat akinali kagunga Ipaay dua pakaragsakan Kayawan ka malaglagip pa Dagidila daw aminag makikita Dagidila ruway ngain nangaw ka Tumrem lulwa galma panunod ka Agnanayon ngay ay atengka Ipat patengken kuno adungdung wenka Uray pay no imadayo ka
pagkada magudas man daytoy biag ko agmay may sa katoy puso rayawan ka malaglagi ka dagiti ladawa minak makikita dagiti darway ngain nangawta tungrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon ngay ayaten ka ipat patekken puno adungdungwen ka uray pay no imadayo ka pimanaw ka adinang pagkada magudas matay to'y biag ko ang may sa kato'y puso agnanayon ngay ayaten ka ipat patekken puno adungdungwen ka uray pay no imadayo ka pimanaw ka adinang pagkada magudas man daytoy biag ko agmay sa katoy puso agnanayon ngay ayaten ka ipat patekken puno adungdungwen ka uray pay no imadayo ka pimanaw ka adinang pagkada magudas man daytoy biag ko agmay sa katoy puso RTV. Ayan, maraming salamat everyone. Bigyan na tapo. Thank you so much. Ayan. Ayan. Thank you so much. Ayan, hindi kita datapo. Mabaling kayo pelang request. Dapat oras tayo. Ayan, iti commercial building maintenance. Agsapsapol da iti mayat nga trabaho. Full-time ken part-time. Karaman na pa yan iti kompleto nga benefits. Ayan. Sweldo ket mangrugi iti $16. Ang pangato depende iti experience sa iti trabaho. Ayan, oras ti panangrugi
ti trabaho ket 6:30 iti bigat, agingga iti alas 3 iti malem, Lunes, agingga iti Bernes, no kayat yo, at dapay overtime na kabiyag. Ayan, no interesado kayo, tawagan laing iti opisina da, iti numero bilang 808-845-1955, 808-845-1955. Ayan, maraming salamat. Kabiyag naglaying kagkanta. Thank you so much, Gina. Ayan. Gina naglingka. Thank you Gina. Hello kabiyag watching from Las Vegas, FJ Bagasol. Thank you so much FJ Bagasol. Ayan, maraming salamat. Mrs. Anelang Naimi. Do not flood your comment, Mrs. Anelan Naimi, iti YouTube channel. Do not flood. Okay? Do not flood, Mrs. Anela Naimi. Ayan, maraming salamat everyone. Di iti Facebook page tayo. Kasama dapo iti YouTube channel tayo. Maraming salamat. Hanapin di iti mabalikan tayo ng Ilocano. Hello kabiyag watching from Northwest Vegas. Ayan, Aris Gamyaw Rivera. Ayan, thank you so much Aries Gamyaw. Ano ti kantahin tayo mga rodin kabiyag? Sa mga gabi ng pangungulila, tingin sa bituin. Mrs. Anela, not too much flood, okay? Not too much flood. Alas 3 ti parbangon kabiyag. Jocelyn Tibuyan Ignacio, alas 3 ti parbangon at naka di title na. Ano dito nga kanta kitakman? Araw ay panibagong awit, dala ko'y dangal ng Pilipino, kahit sa hantaas noo, kahit malayo. Kaano kamet nga agpasyar ti Vegas? Oh, November kabiyag, Aries, November. Alas 3 ti parbangon. Sa pamilya to. Karaoke met dito eh. Okay, hindi mga rod ipatukar iti may isang request iti alas 3 ti parbangon. Okay, hindi dinggan man dito may isang request iti may isang gayem tayo ni Jocelyn Tibuyan Ignacio. Alas 3 ti parbangon. Okay, para kanya yun tayo amin. Sikalahin gayam na tayo. Friend, my daughter breakfast. Ibagam no kwa kabiyag tap nung makita kamet in person. Sige kabiyag, palubos ti apo. Hindi mamit padasin na kay ayam. Adda mangaw awag yan ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit samiweng ni ayam. Bye Mrs. Anela Naimi, thank you for coming. May sa papel na siraya na sibay mo ako na ay ayaten ka. Di may sa anang tedken ka ket puso agrupab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen naka tuy kantamang sagid tapuson siya tiagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang adat kaungga awan makabulod ngadakad tuy. Wow, thank you so much sis Noriega Ancheta. Wow, thank you so much. Maraming salamat sis Noriega Ancheta. Yan, nagpalipad po siya kabiyag. Ngamin awan kapadpadang adat kaungga Adamit iso na iti Vegas kabiyag.
Yan, malapit na. 1 month na lang, kabiyag. 1 month na lang. Sikalaeng, biyag ko. Ayan, thank you so much for sending blessing, Tess Noriega Ancheta Biacon. Ayan. Nagbigay po siya ng blessing, kabiyag. Ayan po siya ang ating nagbigay po siya ng blessing si Tess Noriega Ancheta Biacon. May sa anang ted ken ka. Pusungag grupab ken ka. Napinda saya Aries Gamyaw. Kasamit ako ni Willie Panday Valencia na imbagamalim mo kabiyang. Kasamit kanya. Tagain penaka tuy kantamang sagit. Tapuson siya kagrayo ken ka. Ngamin awan kapadpadang adat kaunggak awan makabulod ngadda katoy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadang adat kaunggak awan makapulo ngadda katoy puso sikalaeng Para ni Tess Noriega Ancheta Biacon. Greetings to all the Anchetas clan. Ayan, thank you so much. sikalaeng biyag ko Oh, wow. sikalaeng biyag ko. Ayan, thank you so much Tess Noriega Ancheta Biacon. Iti paay mo kanyang iti blessing. Kasama na po nga intay mang kablaawan. Happy birthday to Daisy Isla. Ayan, manong pa shoutout. Birthday ko tata. Ayan. Happy birthday Daisy Isla. Ayan. Thank you so much for coming. Ayan, maraming salamat. Tams kuya ko na ni MNL Music and Vlogs. Ayan, maraming salamat. Iti YouTube channel, dapil agbiboy, iti YouTube channel dayon ni MNL Music and Vlogs. Ayan, maraming salamat. Cheers! Thank you, Manong. Welcome. Ayan, dito apo ni. Ay, apo. MC, Balyarta. Shout out kabiyang ken Manong Mamang Ruby Balyarta di Tamawi. Ayan, shout out di kita da Tamawi. Kas ken ni Mamang Ruby. Kuna ni MC Balyarta. Ayan, ni Hansi Recas. Ayan, hello kabiyag. Watching from Big Island. Wow, wala di kita taga Big Island. Daisy Isla, thank you so much ha. Ayan, kabiyag. Anang araw din kita mapan iti oras tayo manin. Ket intay man nag-part-time kabiyag. So, kas may isang kung kunakon pang last nga tukar tayo kita kunakon mangkanta tayo iti may isang Ilocano Christian song para kada tayo amin deta apo iti nakaugali akon mangkanta tayo iti Christian song ngem deti kantain tayo itakit Ilocano kabiyang so deto yan apo deto yan iti tayo last song tayo itatang live tayo. Okay, mga kabiyang, para kanya yung amin dito eh. This is our last song, kabiyang. Ilocano Christian song. Siksik daw wapo
kaanipin, amin nakita. Inten mo tiilim, di waya-waya, iyaya ti Diyos, hinday rambakan, grasya na sa pagraramanan, daiso tibiyang, amin agapuan, rigat ketamay, Diyos pagkamangan. Ayan, maraming salamat everyone. Ayan, maraming salamat na biyag ti Hawaii ka biyag mayat mandata nga song when ka biyag. MC Balyarta, ayan, mapantay oras ko mapanagubran. Ligaya Elisaga Olita, happy watching everyone ko na ni Ligaya. Ayan, maminsan ton MC, thank you so much for supporting my live. Thank you so much. Kenny Tess Noriega, thank you so much. Pinangted mo iti blessing kita nga aldaw. Correction, Mr. and Mrs. Celia and Oscar Garcia in Las Vegas. Shout out ko man kabiyag ti reporter ti biyag ko. Sino ti reporter ti biyag mo, MC? Ayan, detane. I love this song, okay? Ito no maminsanin, pinang-i-play tayo, DJ, request mo, ayan. Best wishes to our kumpare and kumare for their birthday to me. Birthday mo? Birthday mo, Tess Noriega. Thank you so much, ha. Happy birthday sa lahat. Ayan, James Bidoya, thank you. Biyag ti Hawaii man idol. Ayan, maminsan ton, James Bidoya, ha. Kasi inte ako, brad. Malate tayo. Talaga mangrugi ako man. Ayan. So hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat everyone. Ayan, di kita mayat nga agtrabaho. Ay birbirog trabaho dito isla iti Hawaii. Ag-apply kay laing iti commercial building maintenance. Ayan, tawagan laing iti 808-845-1955. 808-845-1955. Di kita mayat nga ag-apply iti part-time. Kaya di kita awang pay pagsapulan na ditoy. Iti part-time apo mangrugi iti bigat agingga iti alas 12. Ayan, tawagan lang iti opisina na 808-845-1955. Ayan, commercial building maintenance. Ayan, thank you sa kabiyag. Oo, ligayan naladaw ka. Nora taa naladaw ka pa yen. Hi, shout out Bangged Abra Philippines. Maminsan ton, ayan. Thank you so much. Huwag kalimutan po, i-unpin tayo dito. Huwag kalimutan po ang i-likes po ang ating live para aduti makapanno kaya. Okay, maraming salamat everyone. So hanggang dito na lang po tayo. Bye everyone. See you again in my next live stream. Bye-bye. Kaigan mula sa iba't ibang isla, ngiti at tulong kahit walang kapalit pa. Sa pagitan ng trabaho at tanawin na magagaganda, Waikiki hanggang mauna kea Happy Hawaii. Sa gitna ng banyagang mundo, may puso pa ring Pilipino.